Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe ukunda ibiganiro bya Forbes Official Channel ikugezaho amakuru atandukanye ariko kandi tukibanda ku makuru aba yavuzwe mu burasirazuba bw'isi. Igikomeje kuvugwa ni intambara yongeye kubura ku buryo budasanzwe, intambara ihuje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Antonio Guterres yongeye gutabaza isi avuga ko hashobora kuba ikidasanzwe cyane cyane ku bukungu bw'isi niba koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugaba ibitero kuri Iran. Iki gihugu nacyo cyakamejeje kivuga ko kitazahagarika intambara, yewe nta n'ibindi biganiro bishoboka hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Ku rundi ruhande, Donald Trump yatangaje ko ngo ibiganiro na Iran ngo atakemeza ko byahagaze, ariko kandi avuga ko ngo icyo Iran iri gukora ari ubusazi, ngo ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kubereka uburyo ari abicanyi ndetse yewe badakunda igihugu cyabo, badakunda n'abaturage babo ngo kuko bakomeje kubica urubozo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ngo zikaba zigiye gucungura abo bose, baniyemeza ko bagiye gushyiraho blockade nshyashya mu rwego rwo guhangana n'iki gihugu cya Iran, ngo ndetse no kugiha isomo ku buryo kitazongera gukora amakosa ariyo yose ashobora gushyira isi mu kaga. Abantu bakomeje kwibaza bati ibyemezo bya Donald Trump biraganisha hehe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biraganisha hehe iyi si dutuye? Ese ni ikibazo cy'abari guhangana gusa cyangwa ni ikibazo kigiye kwataka isi? Ku murongo wa telefone rero ndi kumwe na Bayingana Semugeshi, reka tuganire kuri ibi ngibi ibitangazamakuru bitandukanye byagiye bitangaza. Nk'uko muri kubibona hano, Iran Observer yo yatangiye kwibaza niba koko mu minsi 31 cyangwa se ku itariki 31 z'ukwa 12 Donald Trump bazaba yashyizeho blockade nshya yo gufungira amayira y'ubucuruzi Iran. Abantu bakomeje kubyibazaho ariko kandi bakanatora. Ku murongo wa telefone rero ndi kumwe na Bayingana Semugeshi, waramutse, ngo haye ikaze kuri Forbes Official. Ndagira ngo tuganire ku burasirazuba bwo hagati. Donald Trump akomeje kugaba ibitero kuri Iran, ariko kandi yongeye kumvikana asubiza itangazamakuru ko ibiganiro hagati n'iki gihugu bitararangira. Nahoze mbona ku kinyamakuru Iran Observer bo bavuga bati, will the USA announce a blockade on Iran by December 31st? Amahirwe ndabona amaze kugera kuri 56% kwijana abari gutora, ariko kandi bikanagaragara ko iki cyemezo ashobora kutagifata. Imigirire ya Donald Trump kuri Iran, cyane cyane ko ibitero navuga ko byubuye, Iran iri kurasa bikomeye ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati, cyane muri ibihugu by'Abarabu bafatanya. Amerika nayo yatanze gasopo ndetse ivuga ko igiye kwereka Iran isomo rikomeye. Ibi ngibi bivuze iki muri politike mpuzamahanga, Bwana Semugeshi, cyane cyane ko n'umuyobozi wa UN yamaze gutanga impuruza avuga ko ibi bintu nibidahagarara isi ishobora kujya mu kaga? Isi ishobora kujya mu kaga kugira ngo wahera ishize aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari Ankara ho muri Turukiya, ari inama ya OTAN. Icyo gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yavuze ko byari kuwa gatatu w'icyumweru gishize, icyo gihe yavuze ko icyo bise MOU cyangwa se Memorandum of Understanding ishyizweho akadomo, asa nk'uca amarenga ko byamera kose bagiye gusubira mu ntambara. Ndetse navuga ko byagaragariraga buri wese mu bakurikira nyine amakuru ajyanye n'ibiri kubera muri kiriya gice. Kugeza ubu rero ibitero barabigabye, ariko ibitero bari kugaba bishingiye ku ki? Hari ukutavuga rumwe ku bikenewe gukorwa mu bunigo bwa Hollywood. Amasezerano n'impande zombi zari zemeje, nta masezerano yemezaga ko Iran ariyo ikwiye kubigenzura iby'inzira zose hari mu bunigo bwa Hollywood, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizikozwa byo kuba Iran ariyo yagenzura ziriya nzira. Abacyariya rero barasa nk'aho bari gukera agati cyo gukurikiza ba bosi babiri. Hari abakurikiza ibyo IRG isaba, bose nta kibazo bagira. Hanyuma rero
abumvira bakanakurikiza ibyo leta zunze ubumwe za Amerika zisaba nibo bari kugarukaho ibitero na IRGC noneho leta zunze ubumwe za Amerika mu kugaruka inyuma zikaza nazo zirasa kuri Iran bashinja Iran ko iri kuvogera cyangwa se itari guha agahenge amazi y'ubucuruzi nk'uko Imana zabyemeranyije mu cyiswe amasezerano. Ubu rero tuvugana Joseph uyu munsi kugira ngo mu wa kane bikurikirana ibitero byumvikana kuri site zitandukanye hariya muri Iran nayo ari nako iyo cyavuga igitero biza byahuranya ngira ngo uyu munsi n'ejo ibihugu birenga 6 mu burasirazuba bwo hagati babigabye ibitero bikomeye ubwo harimo Kuwait na Bahrain na bimwe mu bihugu by'ibanze z'Abarabu araza Qatar ndetse na Oman n'ibirumvikana na Arabia Saudite. Ibihugu byose Iran yashinze ubugambanyi ndetse no gufatanya bikorwa mu bitero Iran ikomeje kugabwaho na leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko Kuwait na Bahrain ibi bihugu byibatirwa cyane cyane ko IRGC yemeza ko yanivuganye abasirikare 3 ba Amerika nubwo nabonye mu makuru yabo CENTCOM ngo n'ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati zihakana ibyo makuru zikavuga ko nta musirikare wabo n'umwe wigeze icyaba cyangwa se wigeze ugira ikibazo na kimwe no kubwira abanyayirani ati muvuge muvuye aho ingabo zacu zose tuzi dufite ziri hariya zose ziratekanye. Muri rusange Joseph nuko case imeze ariko bigaragarira amaso nuko mu by'ukuri rwose impande zirebwa cyangwa se impande ziri muri iyi ntambara birasa nk'aho ibitero bishya byongeye kubura ukurikije icyo amaso agaragaza cyangwa se atwereka muri rusange. Bwana Semugeshi, ikinyamakuru Iran Observer hashize amasaha make yagitangaje breaking kivuga ko abasiniyazi cyangwa se abayobozi ba wa mutwe wegamiye kuri Iran w'abahuti ngo wavuze ko ugomba gufunga inzira ya Bab el Mandeb cyangwa se Bab el Mandeb Strait. Ndabona ari inzira iri ndetse ituranye na za Djibouti, hari Gulf of Eden ko mazi agenda hano abantu bari kubibona ku gishushanyo n'amazi ya Yemen. Mu by'ukuri iki cyemezo cy'aba bahuti no kuba leta z'ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko mu kwezi kwa 12 ku itariki 31 ngo bazabashyizeho indi blockade ngo yo gukomeza kuzibira ubucuruzi bwa Iran nayo nabo bafatanya bakaba batangiye gufunga zino nzira nirimo Bab el Mandeb Strait. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki ku kaga gategereje isi cyane cyane ko uko twagiye tuganira mu biganiro bitandukanye izi ni inzira ntabwo ko zifite icyo zivuze gifatika ku bucuruzi bw'isi. Ni inzira zifatika zifite icyo zivuze ku bucuruzi bw'isi nk'uko wabivuze Joseph. Kubera iki? Kubera ko agace ka Bab el Mandeb ni agace k'ingenzi cyane, agace kari critical bitewe n'ubucuruzi buhabera. Agace gahuza inyanja ya Atlantique, inyanja itukura ndetse n'inyanja y'Ubuhinde bikinira igice kiri hagati ya Aziya ndetse na Afurika. Ni igice nacyo gifite runini ubukungu bw'isi kuko amakuru aturuka hariya agaragaza ko nibura 11 by'ubucuruzi bukorerwa mu isi cya muri kariya gace ka Bab el Mandeb. Urumva ko nta gace nako gafite icyo kavuze mu bukungu bw'isi. Hanyuma rero abahuti Yemen navuga ko kuri kino gice cyegera ihembe rya Afurika ari naho bana bahuti bari ibice bagenzura hano hasi y'umurwa mukuru Sanaa. Nibo bafite ubugenzuzi navuga ko bushoboka muri kariya gace. Nabo rero bahamya ko byaborohera guhagarika urujya n'uruza muri kariya gace. Buri gihe rero bavuze ko bagiye guhagarika kariya gace iki Iran ibitero bimaze kwiremerera ntabwo iyo leta ntabwo twayirengagiza kuko kugeza ibitero Amerika yagabye yagateye ibitero biremereye cyane. Iran iri kwemererwa n'ibitero bya Amerika. Igikurikiraho ni iki? Nyuma yo gufunga Hormuz bahita bakurikizaho kano gace ka Bab el Mandeb kubera ko nk'ibihugu biri hano mu kigobe cy'Afurika cyane cyane mu Emira z'Abarabu ndetse na Arabia Saudite. Ibihugu byaremeje ko bigiye gushaka uko bigabanya kwishingikiriza cyane kuri ubunini bwa Hormuz. Emira z'Abarabu zo zirashaka kubaka inzira
yo ku butaka ihuza ibyambu byabo biri hano mu Kigobe bakabihuza n'agace kitwa Fujairah. Fujairah ni ishyamba rukumbi cyonyine kitari mu cyambu, kitari mu Kigobe cy'Abatereti. bivuze ko ubwato barukiye Fujairah ntabwo bukenera guca hano muri Hormuz, ahubwo bukomereza mu mazi y'Ikigobe cya Oman. Emirati z'Abarabu rero zirashaka kubaka inzira yo ku butaka ihuza ibyambu byabo biri mu Kigobe cy'Abatereti, hanyuma bo bakajya babinyuza ku butaka bigatanga ubundi bwato buri hakurya buri kuzenguruka igihugu cyose kugicamo kabiri bagahingukira Fujairah. Birahenze birumvikana, ariko ni kimwe mu bisubizo ko mu Emirati z'Abarabu zamaze gusa nkaho zitandukanya zica n'umubano ikindi gihugu na Arabia Saudite nacyo gifite ibyambu. Arabia Saudite igira ibyambu ku nyanja ebyiri kandi z'ingenzi, ariko se buri Ikigobe ntabwo twakwita inyanja. Ikigobe cy'Abaperesi n'amazi magari asanzwe, hanyuma bakagira n'ibyambu bikomeye rero biri hano mu nyanja y'Abahinde, ahanini ngasanga yitwa Darmandev, benda hafi kuyikoraho kuko nk'igice cyitwa Jazan hari naho n'icyambu gikomeye cyane hafi y'ibirwa byitwa Parasan, ibirwa bizwi cyane hano mu nyanja itukura. Ni ibice bitari kure ya Darmandev, ni ibice rwose bitari kure. nka Arabia Saudite iri gutekereza cyangwa se icyo ishaka gukora, nayo irashaka gushingira ubucuruzi bwayo hano mu nyanja itukura warenze Darmandev. Niyo abakozi bayifunga nka Arabia Saudite iramutse ikoresheje ibyambu byayo nk'icyambu cya Jeddah abantu bazi cyane, kimwe mu byambu binini, cyangwa se icyambu cyitwa Yanbu nacyo ni kimwe mu byambu bizwi, cyangwa se cyitwa Al-Wajhi. ni ibyambu bitatu bizwi muri Arabia Saudite. nk'ibi byambu byombi ntabwo byakenera gukoresha Darmandev. ariko rero imbogamizi zikaba Joseph, imbogamizi za Rusiri ni uko nubwo ibi byambu biri hano mu nyanja itukura, ntabwo ibi bice bikungahaye cyane kuri peteroli. n'ubundi bisaba kujya guhahira mu isoko mu Kigobe cy'Abaperesi, ari naho ikibazo kiri. bivuze ko byagenda kose nka Arabia Saudite n'ubundi izakenera cyane guca muri Hormuz. Emirati z'Abarabu navuga ko ziri kugerageza kubaka inzira yo ku butaka ihuza agace ka Fujairah ndetse n'ibyambu bafite hano mu Kigobe cy'Abaperesi. urumva byose n'ubundi biragaruka bikashingira kuri za nzira z'ingenzi ari Darmandev, ndetse bikagaruka bigashingira nanone Joseph hano kuri Strait of Hormuz. bivuze ko n'ibipimo byitondewe bano Abaperesi baba bafashe kandi babiri buze kugamburuza abanzi babo nk'uko byagenze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubundi bikarangira basinye amasezerano yorohereza cyangwa se afasha igihugu cya Iran no kwishyuza hariya mu Kigobe cy'Abaperesi, cyangwa se kwishyuza amazi aca muri Hormuz. Barabikomojeho. Trump yavuze ko nabonye atangira kwishyuza ahubwo ibihugu biri hariya mu Kigobe, abibwira ko bigomba kumwishyura kubera ko intambara amazemo iminsi hariya rwose irahenze ndamugenza gusa ibihugu biri hariya kumwishyura. ngahe nguko rero dusoza, ukurikije amagambo ya Donald Trump wanasoje intambara kuri Iran, gusubiza kwa Iran nayo n'uburakari, Amerika iri kurasa ariko na Iran ikarasa, bigitangira twahise duhura n'ikibazo gikomeye cyane cy'ubukungu bwahise bwihanika biturutse ku bikomoka kuri peteroli byatumbagiye. none kuri iyi nshuro isi yitega iki muri uku guterana amagambo ndetse no gushyira mu bikorwa, cyane cyane ko imbwirwaruhame za Donald Trump zirimo kumaramaza? wareba ku ruhande rw'ukeneye kuba underdog narwo ukabona baramaramaje. mu by'ukuri wabyita ko isi igiye kugwa mu rwobo bitandukanye n'ikindi gihe cyose kigeze kibaho? yaba yihuse? bihuse niko biri, kuko urabona ko abahanganye mu by'ukuri nk'aho biyemeje guhangana nyine bakoresheje intambara. banavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. ni amahoro ahari, especially nko muri kariya karere ni amahoro ahari. mu gihe cyose Amerika igaba ibitero Iran igasubiza, kwexpect amahoro kwaba ari ukwibeshya. binavuze ko n'ubundi icyo turi buze kubona ni iki Joseph, turaza kuza kubona Iran ikomeza kwihagararaho igabyaho igitero gato nayo itayibora ku bihugu hara mu Kigobe. hanyuma nibikomeza rero iyo nabyita ngo iyo sako urwo ruziga nirukomeza rwo kugabanaho ibitero bya hato na hato, biraza gutuma n'ubundi bari bafite ibyo bexpectaga hariya birangirira aho ngaho. ngira ngo bamaze kubibona babonye ko n'ubundi petrol cyangwa se amavuta
yasubiye yamaze kuzamuka 9%, akagunguruka kongera kujya gukabakaba hafi $90 hafi ku ijana. Biri guturuka ku kirere, biri guturuka n'ubundi kuri izi nduru za hato na hato n'ibi bikorwa bya Amerika bya gisirikare n'ibindi bisa nk'ibyo byo bana abaperezida bavuga ko badashobora kwihanganira na gato, niyo icyo biri gukomoka cyangwa se kiri kubitera. Ibi byose rero bo mu kubivuga bagaragaza ko isi ikwiye kubumva, ndetse bakanagaragaza ko byamera kose nibataza kubumva bari buze gukora ibintu mu buryo bwabo rero uko bagabwaho ibitero bagasubiza, nibwo buryo bavuga atari bwo bwabo, kandi baganahamya ko kuri kubakorera ukurikije nyine icyo bari kuvuga hari n'abakorera isi. Rero ntagire icyo yizera mu gihe cyose kibona Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazo zikirajwe inshinga n'intambara. Bwana Joseph, Bwana Semugeshi, akandi kabazo gato ntagena ntakubajije. Abanyarwanda baravuga ngo uruciye inyuma ntamenya ikirurimo, ariko birasa naho Irani noneho twamaze kurwinjiramo ukurikije amakuru yagiye aba n'uburyo yakitinga imbere y'abanzi bayo. Mu by'ukuri ko mbere twavugaga uburyo ubutegetsi bugenda busimburana muri Iran, uburyo IRGC igisirikare cyabo mpinduramatwara gikomeye bakorana n'iyi mitwe yitwaje intwaro twavugaga irimo za Hezbollah, wabonaga ko Iran ishobora kuba ifite ibanga. Kuri iyi nshuro hari ikindi kintu twavuga ko Iran igihishe itaragaragaza, ku buryo abantu bakurikirana iyi ntambara bashobora kuyicara bakavuga bati nyamara Iran bayitondere, cyangwa se igihe kirageze ngo ice bugufi imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. muri kimwe mu bintu Iran navuga ko wenda ifite cyangwa se isa nkaho igihamya abantu bagomba kwitondera no kumva, ni ikintu Joseph gifite aho gihurira cyane no kuba baravuze ko bari kugerageza gukumira ibihugu cyangwa se iriya nuclear watchdog bari kugerageza kwikumira kugenzura site nuclear zabo. Aha rero icyo mpita mbona iki mbona ko Iran ishobora kuba ifite ikintu isinziranye muri site nuclear zayo, ubwo bikaba binasobanuye ko hari ya mishinga yabo yo kuzamura no gutunganya kirimbuzi yaba rwose isa nk'iyegereje, kuko bamaze kwanzura ko iriya nuclear watchdog ya International Atomic Energy Agency batazigera na rimwe bakorana nayo. Ndagushimiye cyane Semugeshi. Ndagushimiye cyane Joseph, ndetse n'abakunzi ba Forbes, ubundi amakuru n'ibiganiro byacu by'akenshi baratugaruka. Urakoze cyane. Ngayo nguko rero kuri Forbes official twagendaga tubiganiraho, ntabwo ko intambara iri kugenda ikomera bitandukanye nuko byari bisanzwe. Mwayibonye twifashisha ibitangazamakuru birimo Iran Observer, aho batangiye kuvuga ko bitambitse amato byavuga ko yaraherekejwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse atwaye amavuta cyangwa se petrol, ariko nkuko Iran yagiye tangaza yavuze ko yabashije kubabuza inzira, nyamara batitaye ku bari babaherekeje bahetse na za misile. Iki gisirikare cya Iran kigakomeza kwigamba ko kizakomeza guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nako bubuye indi mitwe yabo bafatanya, cyane cyane nk'abitwa Houthis bakorera muri Yemen. Bavuze ko Bab el-Mandeb Strait bagomba kuyifunga, nta bwato bugomba kuba buhanyura bwikoreye ibicuruzwa, nk'uko na Semugeshi twagendaga tubiganiraho. Murayibona Bab el-Mandeb ifitanye isano Strait of Hormuz, dore uko byose bigenda murabibona hano ku ifoto uko ubunigo buteye. Ubunigo navuga ko bukorerwamo ubucuruzi bwambukiranya imigabane bukomeye cyane, kandi bufite icyo bivuze ku bukungu bw'iyi si dutuye. Amakuru rero yacu nakagaruka, hanjye ndi Joseph Iradukunda. Reka mbashimire mwe twagiye tubana muri iki kiganiro, kandi mbararikira n'ibindi biganiro bikurikira. Nta handi ni kuri Forbes official. Like, comment, subscription kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro bikurikira. Mwakoze cyane.